van'wani va ku va rhandza loko ri fika kwa nhlekani Afrika-Dzonga nhlekani mingiselo munghana lawulo FM makhomvana na ku hlekanisa ku longa yingisela xitichi xi ri koho nhleka lowu namuntlha i ravumune siku hi leriya ravu 29 ra n'hweti leya ya Mhawuri lembe ra 2024 mune mina ni kharanga pet mathebula wana ri smart wa jim wa xitlangwa maxingetano wa cacana makulelo wa ndandhazi mingiselo me kwala Gauteng ya Mpumalanga a Northwest a Limpopo na wikimaki audio streaming ya munghana na fm.co.za khensa ngopfu loko hlawule xitichi lexi ku va u famba na hina nhlekani lowu khume n'we timinete ntsena i beli awara ya 12 a languta na ku xixima n'hweti ya vamanana swi na nkoka swinene ku va hi va xixima hi va nyika ntshembo lowu wu faneleke hi langutela ku bula na Papa Penny i hafu ku beli awara ya 12 hola ku tibulela na vona hi twa ku va ri timhaka tingani hi ku a ku ri na ku vulavula ko tala ka ku hayi volo ti yisa le a vele ku ngheneni hayi va ta vuya kaya swi nge koteki se ri tsariwile a tibukwini vito ra Gezani Erikobani eka huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga se hi lava ku ta twa ku va titwa njhani va ri yini va tshembisa vaaki lava va nga va vhotela yini hi ndlela yeleyo kasi yin'wani mhaka kumbexana hi nga yi langutaka ku ve na ntwanano lowu nga hetelela wu va koho exikarhi ka masipala wa Greater Giyani na va Tshwane University of Technology va nyikiwa ximfumo muako luwa se na ku pfumela ku nga ri khale hi ta vulavula na vona ku ya hi muhumelerisi ni twa ku hi ta vulavula na vumundzuku va hi nyika xifaniso xa ku swi vula yini leswiyani hi ndlela yaleyo leswi van'wani va nga vulaka ku i mahungu ya kahle leta mukhalabya tona ke leta timhaka ta swihehlo swa ku tengiwa ka vukungundzwana lebyi fambelanaka na timhaka ta matlhari kumbe ku xaviwa ka matlhari malembe ndzhaku leswi mbhoni yo sungula leyi nga langutana na swona ku nga khale ka holobye wa timhaka ta mintirho ya vaaki manana Patricia de Lille laha ku nga mbhoni yo sungula ya mfumo kambe ke sweswi namuntlha ku ve na ntshamo lowa wu languta sweswo vativa na va ta hi pfuna ku twisisa mhaka yeleyo ku kahle se yi ya kwihi mhaka leyi ku yi le ku sombasomba yaneni yi kha yi fambisa xisweswo yi tikomba yi nga lavi ku fika makumu i mhaka leyi kumbexana hi nga tsakela ku twana le ka wehe n'wangulo wo walowo ka 0860002543 hi ndlela yoleyo ku la ku humeni timhaka ta ku nghozi leyi nga koxa vutomi bya vanhu va ku tlula 10 laha va holobye xandla xa holobye va nga ta va xandla xa holobye Nkululeko Hlengwa loko ni nga hoxisi va ta va ri koho eka ntirho wo walowo namuntlha la a Limpopo ku ta languta timhaka leti ti khumbaka nghozi liya leyi nga humelela laya hi le 3 Mile musine laya kwalaya ka roundabout leyi n'wi mi nge traffic circle kwalaya veri a nga swi tivi muchayeri a lo ti kandziyela se i swihehlo leswi ku hehliwaka swona kambe a ni swi tivi mina ku traffic circle ka N1 yi fika njhani kumbexana lexi tandani ku laveka bypass a ni tivi tin'wana ta timhaka leti hi nga hetela ku hi ti languta hi lava ku tatwa n'wangulo wa wehe ka tona timhaka ta ku tirhiwaka kumbe ku ntirho wa SIU hi timhaka ta vukungundzwana lebyi byi humelela le ka National Electoral Commission swi tikomba swi ri kule na ku fika makumu na swo hi ku ka ha ri na vanhu lava va nga le ku landzeleriweni timali leti nga lo huma va ku ti ya pfuna minhlangano yo ka yi nga ri ya vaaki sweswo swa ku taniya vanhu va ti teka va ti hundzisa ti ya ka vandzisa ya voho vasivaro wa voho ivi ti tlhe ti vuya ka voho se ve le ku ti landzeleleni timali letiya voko ra nawu ro hlwela kambe ra fika la yi nga koho timhaka leti khumbaku holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa va kombisa timhaka ta ku va tiyimiserile vona ku hlamula swivutiso swihi kumbe swihi se xivutiso ku ta va ku va tiyimiserile ku hlamula swivutiso swihi kumbe swihi njhani va ta hi pfuna ku hi kota ku twisisa ku nkateko wa ku kuma loan na ku va masipala wu ye wu ya vekisa mali wu huma tlhelo rihi swi yo kotlana va EFF na vo veri hayi ko ku fanele ku holobye va vulavula ivi loko va vutisiwa ku ayi loko va fanele va vulavula hikokwalaho ka yini a mi nga vulavuli loko ka ha ri swa ha vulavuriwa swi khumba va ka xandla xa president wa n'wena
va ku hayi leswi a hi nge ngheni ka swilo swa le mindyangu swa ku vanhu va nyikana timali na timhaka ta vateki va mahungu so mara xitatimende xa n'we xi tlhela xi komba kahle ku mi teke hungu leri ri nga huma ka Polly van Wyk loko mi vulavula hi holobye a hi ku va mi ri na matlhelo mambirhi ke swa hi ku tumikisa na mina timhaka ti tele hi ndlela yeleyo ku va hi kota ku va hi twa n'wangulo wa wena hi ndlela yaleyo 0860002543 na tihi kumbe tihi leti kumbexani ni nga vulavulangiki ha tona ku fika le ka hafu ku bile awara ya 12 ivi kusuka kwalano hi bula na Papa Penny ivi kusuka kwalano hi kota ku bula na mutivi wa nawu ivi nongonoko wa hina wu fika makumu 0860002543 na ri teka riqingho rero kamanda ka leswi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a hi amukeleni minxero loyi vo sungula nhlekani Nhlekani botsete Mfokeng hi pfukile minjhani na hi pfukile swinene na mi twa nga ri mi tsaka ngopfu leswaku matwala moyeni ku mbilu yi lo rhelele loko hi ri ku tsutsumuleni swo boha ni tsaka vhoti ni yo vona ku nge se vulavula Papa Penny swa ni rhanga ni ta va khesisa swinene na ku khesisa hinkwavo vanhu lava nga vota MK na ku tlhela hi khesisa Molefe tolo a ku ri na by election halaya a North West hi tsutsumuleni hi BEFF hi bana ANC se swi le kombeni kahle ku hi 2026 government ku ta ku ri ya MK party se mina xikombelo ka hinkwavo lava lavaka ku va ka tipolitiki hambi le ka ANC kumbe le ka party yihi a va ti switulu swa ha ri kona loko ta hala ka hina loko hi teka mfumo hinkwawo swi ta va swi tele ngopfu kun'wana na kun'wana laha nga na ambassador ya ANC ya faka ya MK laha ku nga na munhu a kha yimela ANC ha faka va MK se tanani switulu swa ha ri kona hi leswi a ndlaku vula swona kasi switulu swi ta hela switulu leswi ene phela a mina switulu swo tala ku fika ku nga ri khale hi ku se ku na van'wana se va mi yisa ku na le khoto hikuva mi va nghenisa mi va humesa mi va nghenisa va humesa ku nga ri khale na swi twa ka mi vulavuleli vandla kambe mixirho xa roho ku nga ri khale ku ta va mi kha mi lwa hi xin'weni no switulu swi tele ngopfu mi ta tsundzuka hi ka ha ri na case liya ya ku two-thirds majority ya hina yi yiviwile a yi tshikangi so loko ri munhu a twa ingaku hi ta ka ti-election hi 2029 ta mfumo a hleketi kambirhi swa endleka before ku hela malembe manharhu hi tlhelela ka ti-election loko ri hinkwenu hi to hi ri ka MK loko hi wina hi two-thirds riyali a hi wineni kun'wana na kun'wana la nga na munhu wa ANC a deployiwe hi ANC ku ta ku ri munhu wa MK se mi nga chavi nchumu va va ku hi yisa court i ti-rights ta vona kambe a va swi tivi ku switulu i swa hina hi nga swi kuma i swa phati ku yisiwa mani hi mhaka yini i phati hambi wo fika wo wina u ya tshama ka xa mani hi ku leswi swa hina leswi ya switulu swa 58 hi ya vekela lava hi lavaka ku vekela vona ende hi tlhela hi dyondzisa ku munhu hi lava munhu loyi a nga ta tirhela vanhu lowu nga tirheli vanhu hamsusi se tiva ku va Papa Penny i vanhu va ku tirhela vanhu a ni vhakini hala ka Papa Penny kuma ku na vanhu vo tala va ngo ma swi tiva ku va hi nyika swakudya mali a va yi hola ka masipala wa Giyani a va nga dyi muti wa vona a va nyika hina masaka ya mugayo ti-cooking oil se munhu ya ku fana na loyi ma swi tiva ku va ku ri hava patu ra xikontiri ku ya ku hala ka vona hi vona va vulavula swinene va za va zondiwa na hi lava ANC hi ku vulavula vaakatiko se lava vanhu va ku fana na vona va ku tala hi lava ku na tikhanselara ku nga ha vi letiya ta ku ti tsandzeka ku developa ikhonomi ya Giyani ikhonomi ya College Chavani hi lava va nga ta swi tiva ku va lava ku tirhela vanhu hayi va ku ka dyiwa loko Papa Penny a famba u ta dlawa hi ndlala u vhe swi vona ku vanhu lava va na makolo hi lava va lava ku tirhela vanhu hayi lava ngo va la ku dya nametweni 0860002543 na vona ka Afrika wa vulavula la ku tlanga ti-voice note letiya ti nga rhumeriwa hi vanhu lavaya kambe a hi sunguni ni twa loyi nhlekani khalanga minjhani papa hi pfukini n'wina minjhani a hi pfukile a khensa xo sungula hi wisa Papa Penny na ku va hi va
hlohlotela ku ri hi mpela loko va nghena lani va nga yi tshiki a va hi yimeli hina a hi na vuyimeri lawani swilo swo onheka hina mi vula n'wina mi nga ri ku na vuyimeli kwihi hina ka hi nga ri na vuyimeli le a palamende hina ni vula swona mi vula mani hina ka hi nga ri hava khalanga ani ale ku hina n'wina ni meni le ku vulavuleni na n'wina sweswi se n'wina loko mi ku hina mi vula n'wina ma hina vanhu lava hi nga kumeki service delivery lawani aka mfumo lowani n'wina mi nga se mi yimela munhu un'wana na un'wana nga kumeki service delivery i yimeriwa hi pavapheni vaphiri va kwaleni na vona va hi yimela va nga fani na loko ka va nga yimelanga mara va ri kwaleni khalango na ku fana na sweswa hi ri la ku swa swibedhlele sweswiya swi nga wana hina va fika va swi vulavulela ku swi pfuka swi fana na swin'wana hayi no mi khensisa vapheni na ku va mi tiyisele nkarhi waloya wo tika sweswiya a va hlangana na swona va kha va byeriwa swona swi nga swa politiki swi swa ndyangu wa vona swi na mhaka xikwembu lexi mi nyikete ku famba mi ya tirhela vanhu hi tirheleni hinkwenu na hina hi ka hi mi caca hi mi vula hinkwaswo inkomo ni mi twile papa ni khensile swinene inkomo swinene kumbexana hi tweni ni ti-voice note letiya ivi n'wina van'wana loko hi vulavula hi ta vulavula loko hi se hete ku vulavula na nkulukumba GE Nkovana hi twa ku va ri yini vona no khongela ku nga vi na ku loko hi va fonela hi nga va kumi a ni ngo ve le ka huvo yo endla milawu kambe hi twananini ku hi ta bula na vona sweswi hafu ku bela awara ya 12 hi ndlela yoleyo i 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM lowu mi haxela ku wona twi hi Xitsonga xa nhlawulekiso wo sungula a hi twaneni ku va mhani va ri yini mhaka liya ni nga vulavula hi yoho loko ni nga si sungula nongonoko lowu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ahe botphete na muhumelerisi kwi a va hi aki kwalano a ni yile ku denga mnandinandi na va mnandinandi kolomu a nga kona na 15 years ntanga ya mhaka yanga aka munti wo vona ka 15 years le yanga hi fambake futhi a nga za akeliwa kun'wana a akeliwi kwalano a ta kota ku vuya swi vona ku ya leswi a swi endlaka hi swona se la nga n'wi byela ku se ku hluphekiwile wa va nga n'wi tsundzuxi ku aka muti va n'wi byela ku se ku la ku akiwa RDP yena a ti arisa loko ako va n'wi vulavuli na yena hi ku a ake a pfuxa muti se mani wo goboza ku fika kwalano a ni ta ku va vaaki kwalaya a na wa ha ri wa yena se wa mina hi se kume ndhawu ya kahle inkomo botpet u nga ni vavaseka nkoti xifasonke Rixile botpet na muhumelerisi mhaka yo vava swinene ya papa mhani ta ku va vukosi a va tsemeli mhani xitandi laha ku nga ta akiwa kona yindlu yaleyo ya RDP va tshika xitandi lexiya xa papa na swigurumbani swa xona a ni papa yena u titwa mindzilo u endla hi nga ri u na mali ku ri ku wa tsandzeka ku akela sati yindlu na vatukulu ku va tshama kahle se xitandi a xi tsemeliwi mhani va akeliwa yindlu ya vona hi mfumo ivi se va rhurha va ya ti tshamela kahle na vatukulu va vona loko wo titwa mindzilo lowu a ri ha nchumu u ta va a ya tshama kwale lembe dyoni yi nga ta n'wi hlata i mhani i gixeri ndzhaka mahundu eka ni botpet na muhumelerisi mhaka ya mhani ya vava swinene ngopfu mara a ni voni ku tika ngopfu bava hi ya tikaka a nga problem kahle loko a za a kota ku fona a ku va nga yaki laya swi tikomba ka leswaku i hanye kahle enhlokweni it's just yo decide ku va sukela a ya tshama kun'wana i swi vona hinkwaswo leswi humelelaka na ku hlupheka ka vona so a ni ta ku memhaki a va yakeli windlo liya muti luya i muti wa vona a va fambi a vuhosini va ya cinca xitandi xi vita hi mavito ya vona i Khensani Khumalo MP Stream ka Johanna inkomo Inhlekani botpet minjani ku pfuka hayi
mhaka leyi ya papa yaloye hayi khona a yi twisiseki kahle hi leswi swi komba ku yena i navela ku mhani luya na vana lavaya na vatukulu va yena va tshamisa sweswiya kwalaya marhumbini ma yi vona 10 years hambi 3 months or 6 months van'wani va tsandzeka ku yi yimela mara mhani loyi a ngo lo twa ku ve ri u na n'wanuna un'wanyana a tshamaka na yena laha a mutini wa yena a nga ta ku hayi khona munhu loyi a ku nyikaku mali kumbe loyi a endlaku ku a nge le ku cinceni ka muti walowo wa mina i mani ni nga n'wi tiviku hi ku i mfumo a wu tshiki wu endla leswi wu vonaku swi fanerile ku u fanele wu endlela mhani luya laha mutini yena a tsakisiwe hi minandzinandzi yaleyi a nge le ku yi hanyeni a joni a tshika mhani luya hi ku swa fana loko yena tshuka a hundze misaveni u ya vuya kona kwalaya maxubeni malamaya a nga lavi ku cinciwa kumbe mfumo wu ku cinca ku languseka ku fana na yin'wanyana mimiti hayi khona swi tshamisekangi i abuse yaleyo i swin'wana swa ku tshikelela i munhu un'wanyana mihleketo sweswo ene hala tlhelo u n'wi tshikilerisa leswi ku ve a wo va ku n'wi pfuneni nchumu 10 years hi nkarhi wo leha ngopfu munhu hambi vana va bebuliwa vana vanharhu ka 10 years yaleyo yena a ri kwihi a ngo va bakwini musi u lo tshama kolomu a nga kona hi wa ha tsakisiwa hi swa misava swa le joni a tshiki luya a hlayisiwa hi mfumo hi ku a ni yena u le ku tsandzekeni ka ku n'wi hlayisa a tshiki mfumo wu endla leswi swi nga fanela henhla ka mhani luya inkomu khensini n'wina mi nga tisa tlhelo rorolero ra timhaka heyi ya katika katika swi tikomba ku ri na vanhu vo tala ni vona ti-voice note to tala leti va mhani va ti rhumelaka la ku na vanhu vo mhani vo tala va nga na ku tsakela ku vulavula hi mhaka leyi ni ta twa muhumelerisi ku va ri hi ta endlisa ku yini siku rin'wani kumbe mindzuku loko hi kha hi gimeta nongonoko kumbe na n'hweti hi ndlela yaleyo handle ka sweswo hayi a hi ku timingiselo mehe ku u ri yini wena hi la ku vuya hi bula na xirho xa huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga lava va nga ya hi thikithi ra MKP ku nga tata na Gezani Eric Kovani lava hi bulaka na vona kambe hi bula na vona ntsena endzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va yimisekweni a yeni leyi ku nga na Sesi Lilian Hlavangwani ya Sesi Lili Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a ku hadiwi makenya hosi nga swi tivi sweswi vanhu vo ti endlela migcineri yi ku teka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile tinecha ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yi ndluli hi swin'wana swa kona swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku tikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nteri hi ta bula na xirho xa huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga le a Cape Town ku nga tatana Gezani Eric Kovani lava va nga ya hi thikithi ra MK ntwa van'wana va ku va hoxe daisy ri fika ri yima kahle va popile a ni tivi ku va lo popa kumbe va lo kota ku hlaya tipolitiki ku ti famba njhani na a hi amukeleni Papa Penny ahe vutete mi pfukile okay ka vona hayi pfukela khensa swinene va na rito rinene na ritwa ku ri hlantswekile ri hefemula moya wa le Cape ka titimela yo kambe a hi sunguleni la i khale vanhu va yingisela va kha va vutisa ku hayi kasi Papa Penny ku nga vulavuriwa hi timhaka ta ku hayi va ta hlambanyisiwa ku va xirho xa huvo endla milawu va nga vonakiku swi yo yini a ku hlwela yini ni nga ku ri muti un'wana na un'wana wu na swa yona muti un'wana na un'wana wu na swihundla swa yona
muti wun'wana na wun'wana wu na milawu wa yona ntsena vamakhelwani mi nge tivi ku hala ka makhelwani ku endlaka yini ni rhandza ku xeweta ku sungula vaakatiko va Limpopo hinkwavo Vatsonga Machangani Vapedi Vavenda hinkwavo leswi swa ku ri ni ta nghena van'wana va ku ni nge ngheni nyiko ya munhu yi tiviwa hi Xikwembu na n'winyi wa yona a hi languteni sweswiwani mi nghenile tanihi hi xirho xa huvo yo endla milawu vanhu lava va nga mi vhotela va ri va tsake ngopfu mi va yimela lexi n'wina mi nge mi lava ku fikelela xona loko mi ri kwalano i yini i ku vona tiko ra ka hina ri hlangana ri va xilo xin'we hina va ka ntimeni hi va vanhu van'we hi nga hambanisiwi hi tindzimi ta hina leti hi vulavulaka tona hikuva ni xirilo hi rila hinkwenu a hi benefiteni hinkwenu hi ku kurila hi rila hinkwenu lexi ni nga tela xona lani ni nga rhumiwa hi pati ya mina President Jacob Zuma ku ri ni ta yimela tiko i timhaka ta service delivery na timhaka ta ku ri muAfrika un'wana na un'wana loyi a nga kwala South Africa Dzonga a ve na xiave xa ndhawu ya yena la misaveni hikuva ni se honge hi treatiwa ngo va vahlapfa hi lava ku hinkwenu hi va na ti-benefit vana va hina va tshama tindhawini ta kahle va dyondza swikolweni swa kahle misava yi vuya emavokweni ya hina vinyi va yona hi nga vi vayeni atikweni a hi veni hina vinyi va tiko hi amukela vayeni hayi ku vayeni va fuma hina kambe hi lava ku hanya na mulungu loyi a lava ku hanya na vanhu va ka hina MK a hi tele ku hlongola munhu kambe a hi hanyeni swin'we vanhu va ka hina va humelela hayi leswiya swi nga endleka mi kuma ku ri ku na ti-province ti humelelaku na tindzimi tin'wana malo mi langutisa ni la ku tshamaku Machangani Vatsonga hinkwako a ku na lexi fambaku muhaxi swilo a swi vuyi ambinyini xikomo a xi vuyi ambinyini lana a ni telangi ku tlanga ni miyeni la palamende ni tele ku vulavulela vaakatiko va Limpopo and South Africa hinkwayo hi ririmi ra mina leri ni nga nyikiwa rona ni tele ku vulavula hi rona hayi xilungu hi ku loko hi vulavula hi xilungu vaakatiko a va swi twi se ni tele ku tirha lani ku tlula le a ni ri kona ni lwi ngopfu ka lokali kambe Xikwembu xi ni susa xi ni tisa lani hi mina loyi swilo swi ta endleka ku nga ri khale swilo hi ta swi lwela a swi yi ka vanhu vugevenga byi huma hi famba tikweni ra ka hina hi pempile hi nga chavisiwi hi nchumu kambe mfumo lowu a wu nga kona lowuya wu hi kandziyele ngopfu tanihi namuntlha wu hlangane na mfumo ya valungu hina a hi lava ku tirhisana na valungu hi sapota swa vona hi lava ku cinca vumbiwa lebyi va hi fumaku hi byona nawu lowu nga kona a hi wa hina wa hi tshikelela a hi koti ku endla nchumu sweswi hi lava ku ri MK yi kota ku cinca ku ri swilo hinkwaswo a swi hi mavokweni ya vaakatiko va Afrika-Dzonga ku nga ri na tinyimpi kambe ku va ni vanhu va ni tshembile ni ta endla leswi ni nga ni rhuma swona ni rhumiwe hi vaakatiko ni rhumiwe hi tivhoti van'wani veri ku katsa na lava mi nga hlambanyisiwa xikan'we tolo va ri na mapapapapa va ku he loyi i ndle leswi loyi i ndle leswi na n'wi mi na rona papa leri vanhu va nga mi kombetela ku yi rona kumbe a hi ntiyiso a hi mhaka ya mapapa hi mhaka ku vandla ri lava ku tirhela vaaki a hi ntiyiso hinkwaswo leswi a swi vulavulaka a ku na munhu a nga fikaka wa ku na hlambanya a ri na xilavi xa xidyoho la tikweni ra ka hina vanhu lava va basile loko ku ri mina a ku na lexi va ni vutisaka xona na ti-journalist ti-media vo a hi ntsena ku a ni na xilavi a ni na xidyoho na munhu lexi ni nga na xona tanihi munhu ku fana na van'wani ku famba nkarhi maybe ni nga va na swona hikuva na mina ni munhu ku fana na vona mara a ni khongeli ni endla xidyoho hi vomu ni lava ku hi dyondzisa vana va hina ku ri loko u tirhela vanhu tirha hi ntiyiso ni kombela ku ni kombela ku lava ti-colleagues ta mina a va na nandzu a khoto
that's why va pfumelele ku ta a parliament na ku va lava ku kanganyisa nhluvuko wa hina hi lava ku kanganyisa mhaka tikhoto na maveriveri i maveriveri leswiya ni khomeleni tani ni hundza hi laha hi ku ni lava ku vuya ni vutisa ku se leswi mi nga hlambanyisiwa tolo masiku laman'wana mi va mi kha mi ndla yini endzhaku ka leswi Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi bula na tatana Gezani Eric Kobani lava hi bulaka na vona mingisero Munghana Lonene FM hi langute ka leswi vengevo va langutele ku ya swi endla ka huvo ya endla milawu n'wana nga vutisa ku hikokwalaho ka yini hi kha hi bula na vona mina se khalanyana ni ri la ka nongonoko wa Afrika wa vulavula hinkwavo ngopfungopfu lava va vulavula ku ririmi leri loko va nghena ka huvo ya endla milawu ro sungula ya hi va vita na sweswi va hi kha hi va vitana vo ka va nga pfumeli van'wana van'wana ho va fonela ivi va languta riqingho va ku va swi tshika a ni tivi ku papa pheni na vo ku nga ri khale va ta sungula ku loko hi va fonela va languta tlhelo mara loko va nghena hi va hi kha hi va nyika nkarhi va kota ku vulavula na n'wina hi ndlela yaleyo ni twa mi kha mi vulavula hi mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu yaleyo ya ku loko ku nga se va na nandzu lowu hi nga vulaku hi ku munhu i voniwe nandzu Afrika-Dzonga na vumbiwa bya vula byi ri munhu un'wana na un'wana a nga na nandzu ku kondza a voniwa nandzu se a hi languteni leyi hi vulavulaka yo a mi hanya kwihi hina hi mi tivaka a hi sungula no vilela ku leswi ku ri ku va loyi va ngete yi taka huvo yo endla milawu hi nga pfiki hi n'wi vona a nga pfiki a hlambanyisiwa a ni famba ni endla oversight ni langutisa tindhawu leti ti nga na vusweti mavona lavo elimala ku vaviseki ngopfu ti fambile swibedhlele hinkwaswo ni fambile ti-department hinkwato mara a va nga ni voni ni femba ni ku va vusweti lebyi nga kona a tikweni ra hina ka swilo leswi swi nga fayeteliwa ka ti-sport center leswi nga endleteliwa namuntlha ko va mathumbanini hinkwaswo ni swi rhwalelini na ku famba ni joyinisa ti-branch ti-comrade va joyina MK leswi a ni endla swona a ni ngo yo tshama ni le ku tirheni swinene na ku vona vusiwana bya ka hina vanhu lava va ku ri va deploya mi hi tisa a tiphalamende ivi hi tlhela hi mila tipapa hi nga hayi ka vanhu mi hi vonele henhla aka mina a swi kona mina loko mi ni vitana ni tata lava ku vitaniwa ni lava ku tirhisiwa hi ku mina ni boyi ya vanhu a ni murhangeli wa vanhu ni murhumiwa se murhumiwa i fana a twa vanhu ku va ri yini hi leswi mi ta hi swona na mina a ni vara ku loko mi teka mukhatshani mi n'wi yisa exitulwini mindzuku a nga ha yi ku tivi ku ri a kaya hi kwihi hi khandziyisi vo tala lexi a va xi endla i ku va ni va thola maxaka va thola vanghana va tshika vusiwana kambe hi siku ra tivhoti ha va tiva vusiwana leswiya hi ta ya hi swi bayizisa hi ti-Kentucky hi swi khipa hi va hembela kambe loko hi vulavula hi service delivery forototo a ku na nchumu xa vona ku bisela swisiwana ritshuri na ku va lava ti-power hi siku ra ti-election va lava vuxaka ku vende loko va ze va vekiwa switulwini a va hayi ka vanhu se mina ni ta ya 24 hours foni ya mina yi pfulekini vusiku na nhlekani ni nge ali munhu matimu ya vula tani ku a mi pfa mi kuma galiyoni ya ka masipala mi famba na yona ku ya khulela switarata ka nkori sweswo ha swi tiva mintirho ya vulavula a ni se va hembela vanhu va tiko kambe a ni nga nyikiwi matimba ya ku tirhela vanhu hinkwavo a no nyikiwa kwalaha ni tshamaku kona sweswi xikwembu xibekana lexi nga nyika xona xa ku hi tingani u ta yi wa hlambanya n'wananga u tirhela vaakatiko ku nga ri Limpopo ntsena ku ri South Africa hinkwayo ni ta va ni famba hi kona tinkambi ta ka hina ta hlupheka a ku na nchumu a va endlelaku xona ti-department ta art and culture a ku na tibajete mara muholo wa vona wu koho tinkambi ta hina nakuta va ti tirhisa lomu ya mabyaleni kambe vanhu va mabyala va ti pfuna kambe mfumo wa va lahlela mavoko wu va tirhisa hi nkarhi wa ti-election va va nyika matshopetana se
mina ni nga pheniseli ni tele ku tirhela hinkwaswo leswi a ni swi sola na ha ri le ka lokali ku ri a swi humeleli. ai ni le kusuhi na ku fika makumu papa Penny a mi va na ku chava ku ai phela la ku mi ka kona a swi hlweli wa nghena namuntlha mindzuku va ku ha vuya kaya a mi pfi mi swi hleketa swi swa muxaka walowo papa Penny? No, lavo va ngo famba ku na timhaka that's why ngo muti un'wana na un'wana u na xihundla xa wona. Mi nga rivali ku organization leyi ya ha ri yintshwa a yi tsutsumela hi swipayi ma wa vona va hi sala va hi humaka ka vona vakokwani a va tisa swindozi laya se loko swi kumiwile ku ri leswi i swindozi swa ku xavisa MK swi fane swi famba. Mukhalabye a nga malolo a nga lavi tipimpi i lava vanhu va ta tirhela vanhu va South Africa hi ku angarhela. MK is number 1 ya ha ri n'wana va nga hi soli yi ta kula kambe yi kulisa hi vona vaakatiko. Se mi hetsela mi ku yini salele timinete timbirhi mi hetsela mi ku yini ka vaaki lava nga mi yingisela sweswi? Aka vaaki va tiko ni nga ku ri ni khensa ngopfu ku lwana na mina ni ze mi ni fikisela ni nga kona malembelembeni na hi ku ni tshemba ku ri mpela ni tata ni ta mi tirhela ni sungulini tolo namuntlha hi yona timitsu ta kona laha hi sungula kona ni kuma ku ri la a nga na problem a nga chavi ku ni feyisa Penny u wa n'wina. Vukungundwani hinkwabyo lebyi nga kwala hansi byi ta hela ku nga ri ku mi hembela ku nga ri ku chavisa vanhu lava va nga laya leswi swa ku ri vanhu va thola vanhu va vona ka masipala swi ta jika a ku tholiwi vaakatiko swisiwana swi tele ngopfu mitirho yi kona ti-department leti a ti tshikaku vanhu loko va teka ti-pension va famba va nga ha tholi ku ta tholiwa sweswi. Ti-ward councilora leswiya va va nyika ti-1.5 swi ta cinca EPWP liya yi ta cinca yi ta cinca swilo hinkwaswo swi ta lunga ku nga ri mina nisaka ku ri vaakatiko va hi nyika matimba ya ku ri hi ya hi ya lwela nhluvuko laha hi nga kona. Ayi papa Penny ayi hi n'wananga a yi kule nhluvuko rin'wana ku a yi kule Gaza a yi vuye Gaza hi n'wananga ayi sweswo mi yingisela Munghana FM batwini tatana Gezani Eric Kovan i xirho xa huvo yo endla milawu van'wana va lava va nga hlambanyisiwa tolo ku va xirho hi ndlela yeleyo ku katsa na va lava van'wani va Lucky Montana va Brian Molefe van'wana va lava va nga hlambanyisiwa tolo a ni swi tivi un'wana ni ri se mani Colin vona va nghena ri hey mina ni swi tivisa ku yini mi va twini na va lava nga ka vandla veri vandla muti un'wana na un'wana wu na swihundla swa woho wu na milawu ya woho se ve nge mukhalabye va ti lavela vanhu vo tirha a va lava tipimpi a va lava vanhu vo lolowa hi loko se ni va vutisa ku a se a mi chavi ku mi nga nghena mi huma na hi ndlela yaleyo i tatana Gezani Eric Nkova lava hi bula na vona na ri teka riqingho rero ka hi bula 0860 002543 a mi va yingiserini mi va twile va kha va vulavula veri va tiyimisele ku mi tirhela n'we mi nga va vhutela kumbexana n'we mi nga va vhutelangiki se mi ri yini hi le ka 0860 002543 hi ndlela yaleyo veri Xikwembu xi hlamurile. andlala mavonelo ya wena u tshunxekile. Afrika wa vulavula. Ntshembo wa n'wina wu tisa yini? Hi yona leyi ya maphati lamo nga hlanganetiwa ku nghenisa cabinet ya DA ya AFP ya PA ku ta tirhiwa. Na xikolo sweswi ni karhele both tipolotiki ta South Africa no lava ku tirheriwa tiko ku le ku hluphekweni. Karele ngopfu karele mina both ku le ku hluphekweni. ku le ku hluphekwa va swi vona na wena ku le ku hluphekweni. Sasa jonisi ke va ri ku ta hakeriwa gezi kun'wana ta fanele ku hakeriwa na 200 ta management fee. Iza swi vona mara ta gezi ri pura ku le sikhomile yi nga heta ku kombela ku ri increase wa lembe leri ta 200 tele ngopfu ka nkarhi. andlala mavonelo ya wena u tshunxekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela.
0860002543 inongonoko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lone FM wo sungula muyingiseri hello enhlaka enhlakani Khalanga Mathebula aye papa mina Mpongwa Emmanuel akhenza no lava ku hoyozela inkulukumba Nkovani pheni vale ka hina loko swiyimo na hinkwaswo swi va favorini ku va tikuma va ri parliament no twa ongeti loko ni ri kusuhi na vona a ni to ba mavoko na loko a no va ni ri mahlweni ka lexi xi nga ndlaku ku misava hinkwayo yi ni vona a ni to va ni kha ni ba mavoko ni ku hoyo Nkovani na mina Mathebula ni karhele hi tipolitiki ta la South Africa no fika ni pfukanyana sweswi ni hanyanyana loko ni languta tipolitiki letintshwa ta la South Africa leti ti twisisaka ku ri na munhu wa ka Nkuri wa nghena parliament lexi xa ha ni hlamarisaka nyana i ku i botala hina vinyi va Nkovani hina va makwenu wa Nkovani hi le ku vulavuleni ka swin'wana ongeti swi humenyana ndleleni ka ha ri na vanhu lava vulavulaka hi tidyondzo na lava vulavulaka hi yini hina hi vona va lavo dyondza va tshamini va nga pfuni nchumu va lava va ngo no pheni a nga nghenangi xikolo hi vona va ri la ku laveka ku xikolo mara va nga pfuni nchumu so hi swikotini mina ni swikotini ku landzelela nyana matimu ya Nkovani ni ya kuma ku hinkwako lava nga ta hi kona va siye ndlela ya tikomba ku Nkovani i tela lavo dyondza lava sweswiwani va vulavulaka ongeti Nkovani a nga na direction a nga na nchumu a hi voni nchumu ka leswi va swi ndlaka so mina a ni ta ku Buterika hina hi mbela mavoko mani enkulukumba loyi ni swi twisisaka ku loko o suka kwala Cape Town na xisakani xa Malamula ma 100 ta fika na xona a hi pambulela hinkwenu loko ni languta leswi a swi ndlaka haleni kaya na loko ni yingisela leswi a vulavisaka swona loko mi suka na xisakani xa Malamula a mi fiki na xona hale kaya mi va mi dyini la ndleleni la loko mi fika va ku a mi ri na xona so yaloye nkulukumba ni n'wi bela mavoko hi Khalanga ni a ni lava ku vula sweswo mani khenseni Mpongwa inkomo hlayisekani ku dya ku engeta aye 0860002543 n'wemiri yini a hi ku tumingiseri un'wana hi loyi nhleka minjhani Khalanga papa mina hi pfukeli n'wina minjhani hi kona ma akhenza mavunda kwala Sudzville inkomo mhlaba laha ta vulavula ya papa pheni xo sungula lava ku va khesisa ku va fikela va nga fika kona ku kambe leswi nga xi vulaka laha ka phati leya munhu a nga byeli ku u tshamile hambi u hadiweka kambe a wa hadiweka loko swo pfuka swa mukhalabye va ku veka namuntlha u twa hi 12 na siku swisiwile hi kona ka malwana a va ha fuma timinister ti vekiwa hi 12 na siku hi 7 o'clock nampundzu ti fambile hello Khalanga ni mingiseri mhlaba ni mingiseri kahle swinene se na papa phela va nga kona munhu wa le kaya wa Lifasoke a va khesisa kambe leswi nga kona va nga va ti baxifuva va ku hi fambi kahle swin'wana a va hambanyisi local government na national local government a swi endleliwa emasipala ehafunyana leyi a va ka yona se ka national ku na ti-department ta ku hambanahambana lana a hi locali se loko ku ri na ti-department to hambanahambana swi vula ku yini kumbexani nokona nga mi twangi kahle loko mi ku va hambanisa mi vula yini njhani kwalaho it's a good question Khalanga ka local government a na ku va na wadi laha va fumaka yona a hi swi tiva ku wadi ka to Musadoma Xifasoke if I'm not mistaken Mapuve kwala na vo Jindara lomu a ku va justice ndawanyana se ndawani is the whole nations ku na ti-department a ni swi tivi hambi 30 mani hambi 60 mani kwalaya se ni leswi ni lava ku vulaka swona ku a va koti ku swi hambanyisa leswi va nga swi endla ka government then kona va endla mhaka yin'wanyana ya matimu swinene mhaka ku na second term a va yi kaphenelangi na yi tiva kahle lahani ka wadi ya vona i the way a va swi endlisa swona se lawani kona hi nga vula ku maybe va nga zama hikuva ni twi van'wanyani ni katsakani ka va boxi vito la moyeni loko va sungula ku ya ka phati yin'wanyani kwala palamende
hi 2014 va va interviewini kwala ka Munghana Lonene loko masipala College Chabana hala va masipala va ku mi van'wani va nga sungula mhaka ya masipala College Chabana papa lavani va heta va ku sweswiwani ni nga ya a parliament ni na matimba hinkwawo ya ku ya nghena ka ofisi ya nkulukumba Zuma leswaku va ku vulavula vhele ka community ivi hina van'wani hi yima hi mela hi hleka ku a va swi tivi va hezi va vuya va humesiwa ka phati lana a va zangi va pfuka va gongondle ka nyangwa wa Zuma se na kwalavani vo ngo vula tano ku vona i opposition party a va le ka department ya hela a va le ka DJ a va le ka yini ene la parliament swilo swo voteliwa ivi nawu pasisiwa i va kota loko se swi pasini swi ya mahlweni hambi u boha kanjhani swi nga endleka loko se vo voteliwa hi va boha tivoti swi nga yi hela leswi swin'wana ni lava ku vula swona na mi twa swi mi ta ku swona ni mi twa boto men kese and na sela MK la katika la total katika ku teka hi ndlela leyiwani wa sise u nga onhangi nchumu namuntlha loko n'wina swilo swi mi swi kama jona laha ku mi dume emiterekeni vo to a ku fike khalanga a humeseni loyi hi n'wi lavaka mi ta tsundzuka Dr. John Hlophe va vuyi va vekiwa ku va chief whip ya MK ku na ku fika Jimmy Manye va kwena a va humesiwangi ivi ku nghenisiwa Jimmy Manye sweswiwani a xitulwini laha ni munhu a wu pfuka na vutlhari vekiwa within 15 seconds u humesiwile hi swona khalanga bye bye Nemetri botomen a cancer of 9 plus anti kumshana no kana nga va ku nga switwisa nkahle anti nga ri John Hlophe murhangeri wa vandla aka ntsanani aka huve endla milawu chief whip a ku ri munhu un'wana anti kumshana kana nga switwiseki un'wana mwingiserilo nhlaka na swi na va swo mipfukeli pfukeli papa mjani hi kona man a ni swi tiva mi ta nghena a ni mi tirhela kaya ya no a ni la ta kombisa na yin'wana yi na nkoka na yona ku vanhu hi swi tiva muhaxi ka nkuru la ku vuliwa ku kona hi khona ni huma kona mina ni tshama kona ka Tomi hi na parliamentarian i nghena ra vumbirhi sweswi ka service administration kulukumba kwa vanhu a hi vo sungula kumbe ka va ri munhu wa le palamende ka tiko ra ka Nkuri loyi a vuliwa ku Golden Mikateko Mahlawule hi yena wa ku sungula kusuka ka Nkuri ku va a ri palamende ene sweswi is a portfolio chair ya ndhawu leyi nga na kulukumba Gwede Matasha a na la ku kombisa yaleyo kambe ni vula ku loko mi ku kombisa yi sukela kwihi ku loya hi wo sungula a ni swi twisisi ku mi vula njhani ku na lava va ku wo sungula yes swi endleka vanhu van'wani mhaka ku kulukumba Nkovani i na ndhuma ngopfungopfu hala ka swa ku chaya swa tikatara va tunga ku swi endleka ku va ku ri yena n'wa tipalamende munhu wa ku tirha palamende wa ku sungula kusuka ka tlhelo leriya se a ni nga ta lulamisa yaleyo muhaxi Nemetri bote mane twa mahungu ya misava ni khensile swinene nkarhi wolowo okay mara ni nge se heta but it's okay inkombo ta cancer swinene nkarhi wo we bondo ka khomingiseri wa mina ka vola hi nge heti kambe a hi amukeleni un'wana mingiseri ka ha ri hava mingiseri n'wi amukela sweswi kambe hi ya ka mahungu ya misava lawa ya tako hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane kambe ke hi nga siya ka vona sesi Lili ni fanele ni sungula ni hunda hila Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani nandzu lowu alaka ku hela nandzu lowu alaka ku hela u tikomba wu kha wu ala ku hela kambe hi amukeleni mutivi wa nawu advocate Ntsako balo hi bulanyana katsongo hi yo mhaka leyiwani mi ta tsundzuka ku khale ka president va ha ya mahlweni na ku la ku vona ku landzeleriwa milawu ku ya hi leswi va swi tsakerisaka xiswoho kumbe ku ya hi leswi nawu pfumerisaka xiswoho ku endlela ku va ta kota ku tenga kahle timhaka letiya swihehlo swa vukungundzwani leswi katsaka ku xaviwa ka matlhari leswi van'wani va nge swi endliwe malembe ndzhaku na vanhlayo va nga swi beburiwa kwala ka va 2004-5 le ndzhaku kambe na namuntlha na sweswi ka ha vulavula hi yo mhaka yeleyo se a hi amukeleni advocate va ta hi nyika xifaniso xo kahle swi suka kwihi swi ya kwihi hi le kwihi namuntlha advocate nhleka xilotini va yingiseri masiku hinkwawo a ni ti vutisa ku hikokwalaho ka yini va loko munhu a fanele va mutivi wa nawu a va n'wi khutaza ku a endla tidyondzo ta matimu tidyondzo ta history
ku a kota ku landzelerisa swilo se na swi twisisa ku mhaka leyi ya kokwani Zuma i khalenyana se yi kola mahungwini man kumbexani hi pfuneni ku yi twisisa ku namuntlha a ku ndleka yini hi kha hi suka kwihi. Alright, yeah, hi swona ngopfu but history yi na nkoka ngopfu hi mhaka ku ri mhaka letiwani ti fambelana na history na loko hi kha ku endliwa i swiboha ti-court hi tlhela ndzhaku hi languta ku case ya 1997 I think yin'wana na nkulukumba Mpofu va nga hi khota namuntlha court va khote kwale ku ya ka case le ndzhaku kwale loko va kha va lwisa mhaka leyiwani se history yi na nkoka but yeah xikulu but lexi humelela namuntlha a ku ri timhaka ta ku ri loko siku lero namuntlha ri vekiwa ku ri namuntlha case yi ta ya mahlweni a ku fanele ku ndlulisa swivuriwa ku pre-trial i mhaka yo fanisa kumbe ku kombisa judge ku ri masayiti hinkwawo ma ready ku ri ma nga ya mahlweni na ku teka case leyiwani se hi twa ku ri a ku veke date ya ti 14 April 2025 lembe leri taka la judge president wa KZN division a nga humesa timhaka teto ta ti-date teto se ku ri ti-date letiya Zuma na state va lulamerini ku ya kota ku mhaka leyi tengiwa ya mahlweni a va fanele va swi kanela namuntlha kumbe namuntlha va twanana ku ri himpela ti-date letiya hi ta swi kota ku ri mhaka leyi ya mahlweni yi tengiwa na se a ma tsanile ku endliwa sweswo ubotpet nkulukumba Zuma sweswi mi nga swi vula ku ri tanihi ntolovelo wa vona va ta na xikombelo xo hambana na swona manjheni ma hlamusela timhaka ta ku ri mi ta tsundzuka hi March a ku ri na ntshamo lowani wa mhaka leyi wa case leyiwani laha a va kha va lwisa ku ri a ni nkali ni tsandzekini ku ri prosecutor kumbe muchuchisi Brown a huma hi mhaka ku a ni tise mhaka leyi ya xikombelo mayelana na ti-medical record i ti likini ni suke kwala ka court under Judge Kun i arini ni yini Supreme Court ni yini Constitutional Court va arini mara sweswiwani mina hi March leyiwani ni la ku lwa ni kombisa ku ri still hi mhaka ku dona ni tlhela ni n'wi yisa ka timhaka leti ta private prosecution i ta njhani a ta va tlhatsa va muchuchisi mhaka ku se ni n'wi tlhontlhile ni n'wi dlivadlivini a nge he swi koti ku ri a nga vi personal ka mhaka leyiwani se ni kombela associate se va tise xikombelo xexo back hi March ku ri associate dona la judge lo a nga tshama yena Chile a nga ala mara loko va leni ka yena i kombisa timhaka ta ku ri a ni tirhisi ni nge ku nyiki wena Mpofu kumbe wena Zuma ni ta ku nyika loko se case leyi hela kumbe fika makume nkarhi wa judgment ku ri ni vona njhani se namuntlha la i nkulukumba Zuma na lojeta ra vona nkulukumba Mpofu va nga ta xikombelo xexi xa ku yini xa ku ri hi kombela tirizini mhaka ku ri hina a hi tsakanga hi decision ya wena ku ri hi ta hi ka tirizini leti ti kombela namuntlha hi mhaka ku hina hi lava ku yisa mhaka leyi susa prosecutor aka case leyiwa so a va le ku heleni mbilu hi laha hi nga yima kona case namuntlha yi ajeniwini botset va ri yi ta vuyela hi 2 ku ri judge Chile a ta nyika xiboho xa yena ku ri tirizini i ta nyika na loko ri a nyika namuntlha i ta nyika ri sweswo already swi hi kombisa side ra ku ri mhaka yi ta case leyi ta yisiwa mahlweni ka xikongomelo xa pre-trial until botset mi la koka moya before hi nghena ka history ya ku ri huma kwini case leyiwa no sweswiwani swi vula ku judge ve le ku ndleni ve le ku tsaleni ti-reason leti va nga ta vuya va ti hlaya hi awara yambirhi before hi fika ku ve le ku titsaleni a hi pfumeleni ku ri ve le ku hleleni xikombelo xa nkulukumba Zuma ku ri reason va ti nyika namuntlha va na tona kumbe va nge ti nyiki va ta ti email kumbe va ta ti nyika hi ndlela yo karhi kumbe timhaka ta ti-reason a va yimi na tona a va nge niki nkulukumba Zuma tirizini sweswi va nga vula ku va ta ti nyika rini va swi tika ka sweswo se va fanele va vuya va teka xiboho va fanele va ta hi hlamusela ku ri va yima kwini hi mhaka ku ri nkulukumba Zuma i ri mina ni helo lava tirizini first kumbe nkoka wa a ni tivi kumbexana mi nga mi swi hlamuseli ni nga mi twangi kambe nkoka wa tona hi wihi hikokwalaho ka yini nkulukumba Zuma va ku swi na sindzisa ku ni laha swivangelo
alright dotete loko na ta kwala ntirho na n'wina ni ku na mihlongola ni ku ni ta mi byela loko malembe manharhu ma hela ku ri wa ni mihlongola hi leswo ni mpfalela handle a ma ha swi koti ku ndla nchumu se leswi nga humelela nkulukumba chile ite xi amukela leswaku i dona prosecutor a suka a ni xi amukeli a ni pfumeli ni mina wena but lexi nga kona ni ta ku nyika ti-reason late nkulukumba Zuma namuntlha va ri ti-reason na ti lava sweswiwani hi mhaka ni la ku aphila xiboho xa wena ni la ku xi yisa ni la ku endla leswi vuriwaka leave to appeal yi fanele endliwa aka yena chile se va ri hi ta endlisa ku yini sweswo hi mhaka ku ri a wu hi nikanga ti-reason so nkulukumba Zuma kumbe bofu va chuhiseta na ku na loko nga hi niki ti-reason will come after you kumbe se hi ta delana na wena kumbe hi ta pfa xikombelo against wena manje se swi veka ku ni jaji a khoneni manje loko leswi hinkwaswo swi kha swi endleka lava van'wani va hehliwa kulobye va ri yini vona hi ku na Thalesi laha loko ni nga hoxisa so yes Thalesi yi representa ku hi nkulukumba yo va spectator bolo tshama va tikhonela a ni vona va le ku benefiteni loko swi kha swi hlela hi ndlela yaleyo va yimelela hi nkulukumba Berry Room so yo ti tshamela ti yingiselela nkarhi wun'wani va endlela xikombelo xa ku a mani mina nga ti khoto loko ma endlise swa n'wina but ko fana na namuntlha a fanele a ta ku endliwa pre-trial but lexi a fanele a xi endla ku ri ku endla xikombelo xa separation of trial but kombeta ku ri hayi xi le ka interest a swi va onheli nchumu loko va kha va ta vona hayi to ta sirova kambe ka loyi a ngo swi kuma sweswi hi ku a ni ngo khale ka president ve le ku ngheneni khoto ka swilo swo tala se swin'wana swi tlhe swi lahleka munhu a nga ha swi tivi ku leswiwani swa ha ri leswiya swa hi fika njhani la hi suka kwihi loko hi ze hi ta va ka siku leriwani ku matimu ya ri yini hi nandzu lowu kumbe hi ku tengiwa kumbe ku kala ku tengiwa ka nandzu lowu alright but history yi na nkoka ngopfu lawani nandzu lowuwani wu suka kwale ndzhaku ka lembe 1995 loko ta a finge ku ri nkarhi wa Joe Modisa la ka AMS kumbe la ka swa vusocha kumbe swa matlhari loko ku tshama hansi ku kaneriwa ku ri matlhari lama hi nga na wona i matele ngopfu apartheid man'wani ma karhele ma ta hlakala hi 10 years loko tshuka kusuke nyimpi laha hi nge swi koti ku lwa se va te na ti-white paper na ti-green paper leti nga pasisiwa hi vo 99 se kwalaho loko ti pasa kwalaha 99 i laha nkulukumba Zuma se a va sungula ku va deputy president ya tiko se a ku ri na vuxaka na Berry Sheik va ri vanhu lava va tirhana na Thalesi company na ti-other European engineering companies ku tisa matlhari la South Africa se lexi nga humelela ku nkulukumba Zuma va identify kumbe va voniwini as munhu loyi a ta tlanga role leyikulu ka timhaka letiwani ku fika laha va ngete yini hi mhaka yona i deputy president manje swi vula ku ri a ndzhaka ku va deputy president ti-tena timbirhi leti taka se i ta va president so hi ta lava protection hi mhaka ku ri laha hi endla mali bill leyiwani ku ri ya 30 million yi te yi ta sayiniwa I think hi 2001 a ri sure leyo mara loko se yi ta sayiniwa hi ndlela leyo se a ku ri na maheveheve ene loyi a rhange mahlweni i manana Patricia de Lille na ku investigate va ya ka Scopa va complain ku va na di-Heath commission kwalaya se loko ha ta fast forward ku ta hatla history ku hi lavo nkulukumba Tony Yengeni as a chief whip va nga tikuma va gove 4 malembe mhaka va sukeni va fika va ya vo Brazil na vo Germany va vuya na movha lowu va nga wu xave high price movha lowu duma luya so andaka sweswo se ku ngheneriwe mani nkulukumba Berry Sheik la na vo hi swi tivaka va hele va tengini va gwegwini se vukungundwani byeswo byi nghenise sweswo ku ri dili liya matlhari ya 1999 a yi nga basanga yi tele ngopfu hi vukungundwani nkulukumba Zuma va tshembise ku hi ta ku nyika 500,000 hi lembe ku ri i ta hi protecta loko se hi va yini va president hi lava nkulukumba nyika va nga accusiwa hi vo nkulukumba Thabo Mbeki ku ri i spy yi ya ka public protector ka ha ri nkulukumba Lawrence Mushwana va ka va woni nandzu but swi ve swi pfulunganya hi ndlela leyo nkulukumba Ncuka va hela va ti resignela va huma ka swona
fast forward wetphethe 2005 kube na mahweveheve ya ku na nkulukumba Zuma va involved mara ka nkarhi wolowo a nga ri nkulukumba Zuma ntsena na nkulukumba Mbeki va ri involved na nkulukumba Trevor Mani va ri involved ma ku ri minister of finance se na sweswi a hi tshikeni wetphethe se loko timhaka ta onhaka kwalaya nkulukumba Zuma hi 2006 va ta va se va hehliwa so serious nkulukumba Thabo Mbeki a va hlongola ku yini ku va yitsuti ku pfuriwa ti-case against nkulukumba Zuma kwalaya se 2009 loko se ti poxiwa sa serious case letiya loko ni nghenisa nkulukumba Nuka because a ku ri vona hala ka NDPP National Director of Public Prosecution hi vo a va ti phusha se ku va va miyetiwa noma paranoma a va hehliwa hi milandzu yo karhi se loko se ti vuya hi 2009 ela nkulukumba Mgotedi Mthembu loko NDPP nkulukumba Nuka va resignini ku nghene Mgotedi Mthembu loko va nghena evakwini 2009 va ku hayi mahlweni na case ya yini ya nkulukumba Zuma hayi tshika se swi humela andaka loko nkulukumba Thonyengeni va gwive 4 years Shabrishek va gwive 15 years se loko hi 2009 nkulukumba Mgotedi Mthembu va ku nandzu laha wu tshika ivi himpela wu tshikiwa but leswi nga endleka hi ku DA yi yime hi milenge hi ku no ways yi ya court loko se court yi fika hi court yi fika yi loser va pfumelana ku yini hayi case yaleyo a yi na vumbhoni a yi tshikiwe ivi yi yisiwa kwini a Supreme Court of Appeal Supreme Court of Appeal yi fika yi ku yini yi ku hayi ku na milandzu la a yi tengiwa loko yi tengiwa nkulukumba Zuma va te na leswiya swi vuriwa ku Security Commission leyi nga sunguriwa I think 2011 yi ka famba na yona ivi na yi nga helo but lexi nga humelela ku landzeleriwa case leya Supreme Court of Appeal hi 2018 ku yini a hi wiseni swi ehla a henhla ka nkulukumba Zuma ivi himpela va namarhetiwa nkulukumba Zuma swi leha swi ta sungula kahle hi 2021 sungula hi 2021 va swi vona ku ri se ka tika lawani loko a ku ndaka loko pfumeleriwa ku ri hi ta ka pre-trial I think a ku ri February 2021 loko va pleada not guilty va ku hi April a hi endleni pre-trial va pre-trial se lava nga sungula makungu ya ku yini ya ku nkulukumba Billy-Dona a suki so na sweswi ka ha phoxiwa yaleya ku yini nkulukumba Billy-Dona a suki private prosecution yi tsandzini against nkulukumba Billy-Dona namuntlha va vuya hi mathinga ya ku yini nkulukumba Billy-Dona a nge he vi neutral ka mhaka leyiwani a suki se hi laha sweswi hi nga kona bophela ni twa muka mhlanga nkulukumba wun'wana nte vulavula hi nkulukumba Shabrishek i khale nyana nga se twa nchumu hi vona hi lava va nga hetelela va hume hi parole munsi ku vuriwa ku va le ka rihanyo ra vo ri le hansi ka ntshikelelo swinene ya hi va lava va nga huma lembe ra hi parole ku ri hi mhaka va swi vula ku medical whatever yes hi swona but va va huma na sweswiwani va le ku dyeni vusa ku fana na mina mina swi tshamisekile swi herini swa vona ni vula ku leswiya swa ku va huma hi parole hikokwalaho ka ku va rihanyo ra vo ri nga ri ka xiyimo xa kahle swi helele ku va holini hayi a swa ha ri na nkoka vutete i ku se swi herini va humile just like nkulukumba Zuma va nga huma hi mhaka ya COVID swi herini na swi herisa sweswo vutete mara ni ku tirhe rito leriya ra terminal ill kasi terminal ill a yi vuli swona ka laha ka ha ri na nchumu yi vula swona ku munhu loyiwani nkarhi wun'wana a nga lova so a hi lava lovela la jele ya hina lawani a famba ya kaya mara a ni masiku lama bophete ku na ti-medical assistance to tlhariha kumbe madokodela yo pasa exikolweni ya no huma na le Cuba hambi ko va terminal ill va swi kota ku yi tshungula munhu a hanya se mara loko a hanyini mi nge n'wi tirhiseli khotsweni bophete ene mi nge kaneti ku a ku nga ri terminal ill ani itsemirini no horini mi nge n'wi navele loko a love hi mhaka ku i terminal ill and mi n'wi tirhise a jele hi mhaka u hanyini advocate Arendse mina na n'wina hi ta hlangana ka leswiya swa ntolovelo nga ri se swa ka swa nuhela mara va na siku lerinene ku diya ku engeta okay but maybe kumbe before mi famba a ni bula na nkulukumba luya i spokesperson xa hala ka NPA Mthuzimanga ni ku ka yena kasi why mi nga swi dona once mhaka ku ri sile mhaka leti le ku leyi nhlamulo ya kona ni ta mi byela a xihundleni a ni se mi byela na vayingiseri ku xivutiso xexo na loko hi kha hi kunguhata nongonoko lowu
a kha hi vulavula hi xona na muhumelerisi a ni swi tivi kokwalaho ka yini xi nga kotangi ku vuya laha sweswi loko hi kha hi vulavula ku kasi xi ngo ko va muchuchisi a ri yexe na a ni mo n'wi susa ivi ku tengiwa swilo leswi okay very xihundla yini yeah very xihundla i timhaka ta ku ri loko vo n'wi susa hina malayara hi ta hamba hi tlanga ehenhla ka ku ri prosecutor a suku ivi hi tirhisa xiboho xexiya xa dona ku ri prosecutor n'wana na n'wana loko hi twinga ku ri a hi n'wi lavi hi ta endla application yaleyo se va ri va yima ka xiboho xa vona xa ku tirhisa yena hi mhaka ku pfula mbhovo wa ku ri prosecutor a hamba ku na application ya a suki se va ri xo xikulu lexi endlaka ku ri va n'wi tshika a ya mahlweni na nandzu hayi ku ri a ku na van'wana ti-prosecutor leti nga tekaku nandzu lowu ti yisa mahlweni ku ri vhina leyo twala kumbe hi twala loko a na ha dibetangi na mahlweni mara nte mina vo hi ta hlangana hi tshama hansi hi bula kahle advocate na cancer a ni vhele loko hi sungula na ngonoko lowu hi te wu fambela na matimu se swi vula ku na n'wina loko mi ya nghena khoto siku rin'wana a mi ta ku ka case ya Zuma versus State ya swi kotekile exactly but ta chava sweswo ai limitwile advocate ni kesi nkarhi wun'we alright hi swona but petana na fikira kahle inkomo advocate Ntsako Terence Baloyi lava hi bula na vona hayi se n'we hi twa n'we mi ri mina titimhaka leti a hi te na tona mina na muhumelerisi hi tigima ta kwala hungu leri nga tiyisisiwa i ku lava va nga sayina ntwanano na ku nga va Giyani na va masipala wa Giyani na va Tshwane University of Technology va tiyisisa ku hi ta bula na vona na mundzuku se hi ta bula na vona hi ri le studio 1 a Giyani hi kota ku twa ku kahle loko va va ntwanano luwa wu vula yini kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya 2 ya ta va yimisekini kusuka kwalano ni teka riqingho rero ka 0860 002 kambe hinkwaswo hi famba hi ndlela leyi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani me twile ku hi vulavula hi timhaka timbirhi hi vulavule na Papa Penny hi tlhe hi bula na advocate Ntsako Terence Baloyi hi timhaka teto hi mi hi bela riqingho hi twa n'we kumbe ri yini eka tona 0860 002 kambe ke ku na xitiviso lexi humaka Mkhatshani Maluleke ku nga secretary general wa Giyani Farmers Association veri ku komberiwa varimi hinkwavo lava nga koho eka association leyi ku va koho ka nhlengeletano leyi yi nga kunguhatiwa hi ndlela leyi landzelaka siku i siku ra vunharhu ra Ndzati lembe ra 2024 kasi ndhawu hi laya Agaza Beef nkarhi awara ya 10 nimixo vengeri vukona bya n'wina byi ta khensiwa veri varimi hinkwavo lava nga hansi eka Giyani Farmers Association a Greater Giyani Local Municipality antivi ku mi ri varimi timhaka ta swa hlupha man swa hlupha ku na van'wamapurasi ku na varimi ku na vafuwi se loko mi ku varimi mi vula ku yini la hi lava fuwaka tihomu kumbe hi lava rimaka miroho kumbe i yini kumbe hi swi tshikisa sweswiya hi ku swirho swa Giyani Farmers Association a swi antswi ku tlula ku hi ku varimi a ni tivi Mkhatshani kumbe no ka ni nga mi ta ni pfuna 0860 002 nomoro ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela bere n'wina mi lava vuxokoxoko mi nga va fonela ka nomboro leya 078 918 5484 078-918-5484 ndlela yaleyo a hi ku timikisela mina 0860 002 hi ndlela yaleyo ta va ni kha ni famba na wena hi tindlela letimbirhi ya ku sungula ku ta va ku ri ya ti-voice note ya vumbirhi ku ta va ku ri riqingho voice note hi liya mi nga rhumela ka 065 744 3911 kasi ya vumbirhi hi liya ya ku va mi bela riqingho eka 086 00 02543 086 00 02543 ndlela leyi ta va yi kha yi kota ku twa ene nomboro leyi tirhaka minongonoko hinkwayo nomboro leyi loko mi yi twile ka nongonoko wa phaphama yo yaliya na leyi tirhisaka sweswi se munhu a nge vuli ku Bushbuck n'wina mi yi vula
mi hatlisa mo yingisela mi ntsena mo yingisela mi ntsena na hi ku yi vuriwa ka minongonoko leyin'wana hinkwayo se mi nge vuli mi ku khalanga ma hatlisa loko mi vula nomboro handle ka loko ri ku mi byela ku mi yingisela mi ntsena kambe nomboro yaleyo ya 0 kasi xin'wana lexi kumbexana ni rivele ku mi byela i mhaka ya ku ku na van'wani va nga na nomboro ya mina va ni foyinela ene ya holova ene mina ni swi rhandzi swa ku holova na vayingiseri va mehe kambe ya holova yima ni mi byela ku leswi yi holovisaka yini leswi yi holovisaka i ku mina na vula kwala ni ku loko mi lava ku ni fonela loko mi tshika mi hlangana na nomboro ya mehe ni foneleni exikarhi ka 10 na 11 na mixo awara ya 10 ku fika awara ya 11 ni mixo swi ndla ku ni kota ku va ni lulamise hala kun'wana ni va na ha vutisa ku kamu ya mina kamu yile kwihi a mi vonanga sokisi ma swi vona n'wi mi ni fonela he Buthpet hala ka yena ayika ma swi vona se 10 ku fika 11 a hi buleni mi ni byela sweswi mi lava ku bula swona handle ka sweswi mi ya ni lava le ka social media leyi ku na kun'wana ni pfa ku ni ya ka social media xidyambu hi laha mi nga kota ku vutisa koho swin'wana na swin'wana sweswi mi lava ku vutisa swona ma swi vona hi ndlela yaleyo kumbexana swi nga hi pfuna ku ni nga holovi a ni swi lavi ku mi ta ze siku rin'wana mu kalanga yena tshama karhi ku hlekeni i kholela ngopfu a ni swi lavi ka ene a ni swi rhandzi ku mi kholela ma swi tiva kwani munhu a ni khayini a ni khayini yo khola mina a ni khayini yo khola se hi nga fiki kwala ka ku mi ku ni khayini yo khola a ni ka ni bula na Khansela Gumede ne Khansela Gumede veri tliliniki leyi va nga tshama va vulavula hi yona yi le ku akiweni ene va ni rhumele na video va kha va komba loko ku kha ku cheriwa concrete se hayi ha mi khensisa kambe Gumede yi le kwihi kambe tliliniki leyi yi le Agincourt yi le kwihi hi le Crooked mi ta ni tsundzuxa ku yi le kwihi yi le ku akiweni etliliniki liya leswi hi swi khensaka swinene 0860 002 a hi tweneni loyi enhlekani khalanga muhumelerisi na vayingiseri a va hoyozerisa tatana Nkovani ku va va hlambanisiwile ka siku ra tolo kwale palamende so mehe lexi ni nga na xoho no va na ku vona onge vandla lera MK a ri na swirho vanhu va nga swirho swa rona vandla leri a hi swirho swa rona i swirho swa tatana Jacob Zuma so no vona onge ku ya emahlweni loko kulukumba Zuma ka nga ri kona ku nga ha va na swiphiqo swo tala ngopfu ene xin'wana xa koho ni vona onge le ka vandla ra MK vanhu vo ta hlambanisiwa loko ri hela lembe leri mi ta swi vona khalanga va ta va nghena va huma le palamende vanhu vo tala so mi nga hlamarisiwi mi nga hlamali loko karhi ku ya nyana lembe ri ya kwala mi vona ku humesiwa van'wana tlhela nghenisiwa van'wanyana hi ku vandla leri lawuleriwaka hi munhu wo karhi ri nga fambisiwi hi milawu ya rona ri fambisiwa hi munhu inkomu Buthpet na muhumelerisi wa n'wina Buthpet na mehe ni rhandza ku hoyozela Papa Penny ku hava swa ku tala leswi nga ta swi solasola loko munhu o ze a fika ka stage lexiya leyi a nga ka xoho a swi simple ka munhu un'wana na un'wana hambi hi lava nga dyondza va swi lava ku fikelela le mara a va swi koti so mehe hi ku ya hi mehe ni va bela mavoko swinene ku tikuma karhi e share mavonele na va president swi kahle ngopfu so hi proud ngopfu la Limpopo swa ku tala va swi tiva ti-corruption va ti tiva swin'wanyana va nga zama ku swi herisa kumbe ku swi tlhontlha ngopfungopfu la timasipaleni inkomu Buthpet a vulavula na Freedom N'wanati lava xihlakani 0860 002 hi loyi mi yingisela nhlekani i hlakani Thebo papa minjhani ku pfuka sweswi mi hi twa ku ya hi na nchumu hi ngo vona papa hayi pfukile a ni nghenela ku ndunduzela Nkovani Papa Penny ma vona leswi va nga ya le vanhu vo tala a va vulavula swi ni kombisa ku munhu wo fana na Papa Penny loko a ku ri na vanhu vo ringana 20 ka rixaka lera hina a hi ta ya kule ngopfu i munhu lowu kuma ku nikita ku i n'wanuna xidzi mitirho ya vona ya vulavula hi vonini va ha ri laka eka ANC i munhu loyi a lava ku vona vaakatiko kumbe rixaka ri va ri kuma leswi swi nga ri fanela swo fana na mapatu na mati
so hayi na kwele a va fiki va tirha and then a va tshemba ekovani va ta fika va endla swona leswi swi lavaku hi vanhu hi ku na va twa na loko va kha va tshaha swo tala la loko mi ri na vona ku katsa na timhaka to swo fana na tikambi va leswi va nga swi nghenisa ni vona unga ku hayi sweswi va nga kwele va ta fika va tlhontlha timhaka to tala so a ni ta ku ka tatana Kovani hayi a famba ni ma yimela eAfrika-Dzonga mi tirhela rixaka ha tinyungubyisa hi n'wina hi ta mi seketela hi masiku na minkarhi makambela ka mititi tinyolisi khenseli papa khenseli swinene tlhelo rero i tlhelo rin'wana ra nkoka rero mi nga ta na rona a hi amukeleni un'wana ka 0860002543 hi ta kota ku ya ni ta tlhelelanyana katsongo ka ti-voice note letiya mi nga rhumela nomboro i 0860002543 nhlekani xikan'we na vayingiseri xikalavito xikalavito la mi rhangela ku vulavula hi yoho leya papa pheni hayi va khensisa swinene tanihileswi va vulavula ririmi leri hi vulavulaka rona ene va huma kwala kaya mara lexi xi nga koho va nga ti bi xifuva ngopfu va nga vulavuli ngopfu va ku va ta tisa ku cinca va ta tisa service hi vanhu xo sungula vo ve le palamende i le ku kaneteni ene a ni tshembi ku ri munhu wo sungula wa ku huma hala Giyani kumbe a Tzaneen loyi a nga va member wa palamende va nga ti bi xifuva ku no va ta tisa ku cinca hi ku swilo swi suka aka treasury swi ya implementiwa hi ti-director general ene laha va ka va nga fiki ngheneki na ku nghena manitwa musa xin'wana xa koho kambe a ni ngo va nga ringanyeta kwele ka tanihi caucus loko se ku tiwa na swivutiso ku tiwa na minjhekanjhekisani ya mimpimanyeto va hoxa xandla ivi loko va kha hoxa xandla kwalaya lava a va tshama hi swona va nga endli nchumu va kota ku endla xan'wanchumu sweswo swa ku taniya tika mimpimanyeto botped hi mhaka ku mimpimanyeto hakanyingi hi tala ku yi vulavula hi hala ka ririmi leri ra vadyahlampfi ene mi va twini va ku vona va vulavula hi ririmi ra ka hina laha vanhu lava va nga ta va va karhi va ringanyeta mimpimanyeto yaleyo ku ya evanhwini laha va nga ri koteki ro ririmi rero ene xin'wana xa kon'we botped mi nga rivali ku tiphati leto tala ti nga palamende ti na ti-constitution timembara leti ti nga palamende ti nominatiwe hi ti-branch aka phati liya va nge EMKP wo pick-upiwa is a hand pick ku wa famba palamende that's why swi ri easy ku loko namuntlha i ri member ra palamende mi ku i cinciwa i nga ha member ra palamende a wu voteriwangi hi ti-branch i lo vitaniwa kunene vone mi nyika xikombiso lexi mi nga rhanga mi xi vulavula loko ma nghena ma ha sungula nongonoko muku mi ri Colleen Makhuvele se na i joyinile vandla ra MK Party hi mhaka ku a ni ri vanhu lava va nga na ndhuma va nga tsandzeka ka ti-political party ta vona va lava ku ya aka MK Party ku switulu swi lahlini ku loko i ri na ndhuma wa handpickiwa i ya va member ra palamende a wu hlawuli hi ti-branch kambe swi lahla njhani hi ku na vanhu a ni ku tele phela vanhu vula ku va hlambanyisiwile vanhu nxaxamelo wu tele loko lahla mi vula ku wa nghena wa huma ku lahla i ku wa nghena hikuva i ri na ndhuma i tiveka wa nghena hikuva i ri na ndhuma i tiveka a wu ngheni hikuva ku langutiwa mitirho ya wena hala i ta ku hi kona ku fana na hi Colleen sweswi ni nga nyika xikombiso i yele hi ku tiva ku wa swi tiva ku sweswi ku nga vekiwa 80 tolo va MK Party ka ha se thene leyi nga court wa swi tiva ku loko thene leyi nga court yo tsandzeka automatically na heta handpickiwa ya va member ya palamende hi leswi va nga swi languta leswi nga ta ka swi nga va yisi helo ya no na mitwa leswi mi vulaka swona no ka ni nga tivi leyi ya ku swi nge va yisi helo mi vula yini tanihiloko ni vula ni ku
sweswi a ni ri ma swi vona a parliament timembara ta MK i 58 ene vanhu lava a va langute switulu leswiyani swa 58 va tele ngopfu ene hi mhaka ku a ku na fairness aka ku selectiwa vanhu lavaya va 58 a ku na ti-branch leti ti va electaku hina ka branch ya hina hi electa Pat Khalanga a ya parliament vo handpickiwa loko va handpickiwa lava van'wani va ka va nga handpickiweki va kwatile hence ni ku swi nge yi kule hi ku va ta rebela ku ta va na ku kokelana hi mhaka switulu sweswiya Nametwe inkomo 0860002543 un'wana hikokwalaho ka yini mi ri navelela sweswo vandla leri ri tikomba ri ri kolomo ri ya ku kona hi swona ku ri tikomba ku ri na lomu ri ya ku kona ri le ku kokeni rinoko ka tikhale ka ti-CEO va twa ku nghene ti-CEO ti nga ntolo leti nga swirho swa huvo yo endla milawu a hi ku koka rinoko sweswo ni vula a tivi ti ka ti koka rinoko vanhu va mampela antivi 0860002543 a hi ku tumingisela wa mina kambe sweswi yimani twana loyi baba Penny ha va khensisa or na va khensisa mara lexi nga kona i ku MK party i party yin'wanyana ya ku a yi se va na order ngopfu se lexi nga kona i ku hi nga tsaki ngopfu hi tsaka mara hi veke phisinyana ya disappointment ya sayitini ku la ku cinca la na la ku na vanhu sweswi va fambaka tikhoto va ri laha ku va lavaka xitulu xa wena back va lo susiwa a va hetangi na masiku mangani ku fambiwa tikhoto se a hi tsakeni mara hi vekanyana phisinyana yin'wanyana ya sayitini ya ku hayi swi nga tshuka swi endla swo a hi vuli swona mara ho vula ku phati liya yi na tinkingha to talanyana ka nkarhi wa sweswi 0860002543 amukeleni lava nhlekani Butet. papa Vulavula na Maswanganyi Butet. ahe Butet na mina ni lava ku khensisa Papa Penny mara no va na wa ha ri ntsena ku Papa Penny nga ri hava va na choice ya kahle ya phati liya mina loko ni langusa Papa Penny ni vona swi fana na ma xi vona xinyanyana lexi va ngo i mvhorotiya ni vona ku ri xinyanyana xa mvhorotiya xi hahaku na mavukuvuku kahle mavoko mi ta hi rhuketerisa na n'wina ini mvhorotiya mara hambi swi ri tani loko xinyanyana xin'wana xa kahle xo saseka xa kahle xo dya ngopfu xi dya ngopfu swiluva so xa kahle mani kambe Papa Penny munhu wa kahle ngopfu a hi tlheleleni leyi mi nga sungula kona loko mu ku va hlawulangi kahle eka vandla leri va nga ya ka rona mina ku ya hi mehe loko ni tshame laha ni twi nga ri mi nga va kumbexani mi va vondoka kumbe ku ri mavondo kumbe hi ndlela yin'wana hi ku loko ku ve ku na vandla leri a ri nga hava a vo va e PR councillor a swi nga ri kusuhi na ku va nga tikuma va ri aka provincial legislature ivi va ya ka vandla leri ri nga va ri va teka xikan'wekan'we ri va yisa ka legislature ya rixaka mina ni vona nga ri va hlawule kahle mina a swi ni tsakisa yi ni tsakisi phati liya hi Butet na n'wina loko ha ha sungula loko mi vulavula na vona mi vurile ku vanhu lava the most ya vona va na mapapa loko hi langusa vo Brian Molise hi langusa vo Lucky Montana hi languta loyi a ri CEO ya Transnet na yena Butet a yi tsakisi a yi tsakisi ka mani a yi tsakisi ka mani n'wina na mani mi nge hina mi vula n'wina mani ka n'wina van'wani va tsakile sweswi a mi twanga na July nghenini kona ku hi tsake ngopfu a va cancela swi vula ku a va langusangi vanhu lava va nga ta tirhela tiko ku vanhu lava va ve na yona chance ya ku va nga tirhela tiko mara instead ya ku va tirhela tiko va kumeka
va endla corruption yo karhi. A hi twananeni vanhu lavaya mi vulavula mani hi ku mina la na n'wina a ni ku kumbexani hi vulavula hi Papa Penny. Papa Penny swi dumile le ka Nkuri ku a ku ri un'wana wa vanhu lava a va teka gandaganda kusuka ka masipala ri ya va khulelela switarata. Se loko mi ku a va ra mapapa vanhu lavaya mi vulavaya. That's why mina ni vurile ni ku ne Papa Penny mina ni va fanisa na Mborotiya. Papa Penny vona ni right ngopfu hi vona. Papa Penny lava vo yo pfula phati ya vona va kuma na vanhu van'wana va kahle na mani ta va sapota mara phati liya Bootpred liya Bootpred na n'wina mo va mina mi nga ri katsi mo va mi nga ri kahle. Papa ri ketsini mina mi nga ri katsi kona mari he wa ku va ni kombela miyaka X ne miyaka X mi fika mi ni rhumela xithombe xa xinyenyani lexi va xi vulaka lexi Mborotiya munhu xexo hina swinyenyani hi tiva magama swikhova ngondo i xin'wana xa xinyenyani xa ndhuma swinene leswin'wana vito rero hayi Ndeyani a ni swi tivi ku Ndeyani ma yi tiva hayi cintani swi tele leswi a hi ba hi rimhandzi leswi a ni nga hophi a ni hoxa rimhandzi a hi le ka sono hi le ka nongonoko la i nhlekani Papa Pfukile njhani? hi pfukile Papa khensa loko mi bela riqingho mi ri n'we Mina ni le ka leya Papa Penny lewa na ku va khensisa swinene. I nga tumbeti mbewu hi ku yi celela. Hi ku yi ta mila. Ku na mpfula yi ta mila. La a va ri kona leswi swi nga dlaya government ANC la va ri kona. Sweswo swa ti-branch swa ku va hlawula munhu yi hlawula hi ti-branch. Group leyi yi luzaka hi yona yi hundzukaka mutwa. Se leswi va nga va hlawurisa swona loko munhu a nga tirhi a va n'wi susi. A ku ne ku mhaka ku i yimelela hi ti-branch loko ri ku lava va vona ku plan leyinene ya ku va veka munhu loko a nga endli swona va n'wi susi. Ene hi nga tlhela hi vilela ku loyi a va n'wi vekile a ti ba xifuva a nga suki hi ku i hlawule hi ti-branch loko a nga endli swona a suki. Se mina ni ri xikolo mara vutlhari byi le tlhelo vutlhari hi vutlhari loko va tirha na hina hi swi vonile no manginini hi va twile ku laha a va ri kona ku na ndzima leyi a va yi rima yi tikombile. Se leswi va nga tikomba no a va yisi mahlweni hi vona ku cinca un'wana na un'wana hambi lava va ngo va solaka Papa Penny swa vona ku hala va tshamaka kona a swi fambi. Se a hi va nyikeni chance ni ku mina ni va nyika chance ku a va yi mahlweni ka leswi va nga swi sungula. Ma xi tiva xinyenyani lexi va nge Mborotiya n'wina? No sungula ku xi Papa ni kensile nkarhi wa n'wina 0860002543 nokoroko ya Afrika wa vulavula a ni kha ni vulavula na muhumelerisi sweswi a khale ngopfu ngi kha hi vulavula hi timhaka ta ma n'wi tsundzuka mujahani loyi a nga hetelela kuma silivhere ka ti-Olympics a kha tsutsuma na vaaka nsembeni i le Peru a Ntsinda Lima laha a nga ri ku tsutsumeni a nga kuma xiyimo xo sungula ka mpfhuka wa 100 ra timitara mujahani i le ka grade 12 vana lava dyondzaka swikolweni leswi swi twisisaka ku na mitlangu hayi lexi hala ka n'wina ku ngo dyondziwa musumbunuku ku fika musumbunuku a ku na mitlangu a ku na nchumu vana va tolovela sweswiya loko a vuya xikolweni no cukumeta tibuku a ya le tavern ntsena n'wana wa grade 12 i le Ntsinda wa Peru Lima i le ku tsutsumeni sweswi wa ku kuma xiyimo xo sungula ka mphikizano wa lava nga le ka malembe ya 20 hansi ka malembe ya 20. Se lava n'wina vana mi le ku vandiseni ku yini kolomu swikolweni swa n'wina o dyondza musumbunuku ku fika musumbunuku na ni va khomela kule a hi amukeli ni n'wana mingiseleriwe nhleka
Botpet. Papa. Mpfukeni. Ai, hi pfukeleni ngo vona papa. Mpfukeni man siku ra tika muvurini kuma i mavonelo ya mi yingisela mavonelo ya Munghana Lonene. Ina. Botpet. Na mina na vakhensisa Papa Pheni. Mara lexi xi nga kona ni vakhensisa swinene Papa Pheni munhu wa ku tirha swinene. Mara mo ni vula ba Botpet. Ka MK mina nga beja recorda namuntlha mo ku mfundhisi Chauke va vurimi va ku aka MK Papa Pheni va ta suka hi ku Papa Pheni a va rhandzi swilo swa corruption se va ta suka hi ku vandla leriya swi fana ku tshika nsati mi ya tshama kun'wana sweswo vandla mara ni vula ku n'wina leswaku vandla phela vandla leri ri hana lembe se mi ri na corruption ya yina khale. Botpet mi nge fiki sweswi wa mina mi ni tiva ku ni xigevenga ma ni twa ni fika mi ya ku n'wana wa n'wina a ya tekiwa ka mfundhisi Chauke ku ve mhaka ku mfundhisi Chauke xigevenga swi fanele u tsutsuma maphorisa mi khomiwa hi ma-security. Mara ni vula ku phela lexi fanise xi nyikaku kambe mina leswi ni lava ku vula swona ai ni vula ku vandla a ri se heta na lembe i ncini xi mi tiselaka mihleketo ya timhaka ta vukungundzwani ka vandla lero ka ri nga se na lembe ri nga se hetaka. Botpet xo sungula lexi ni za ku ni vula leswi hi mhaka xona vandla leriya leswi swi nga xiswona loko mo la ku languta kahle hi xinkadyani xintsongo ri ve mahunguni ku tlula mavandla hinkwawo hi xinkadyani xintsongo vandla ra ku ro sungula namuntlha ri ve mahunguni hi vukungundzwani ri ve mahunguni ku na milomo ngopfu a hi mhaka ku mchani mara vondzokela Botpet rikhoda siku ra namuntlha maswitwa swi le ku kandziyisiweni leswi mi ta mi byela mo ku mfundhisi Chauke Dinani ni leswiya u nga vula swona u vurini hi leswiwa ni mi twini va Pheni va tirhe ngopfu swinene mara mo ni mi byela ku ri leswiya a swi hambananga na Botpet mi suka ka Munghana Lonene ya tirha ka GCR. Ai se mi ta na yin'wana ni mi twini kambe hambi swi ri tano vingiseri wa mina nongonoko lowu humelelisiwe hi Ncindani Eric Mabasa un'wana muyingiseri ri kasi rixaka ra ka hina ri yo vona yini kwe ka MK ku sungule Papa Pheni ku ta Xivambu sweswi ku te N'wamakhuvele ai a ni tivi na mina a ni le ka xiyimo xa ka xo hlamula nongonoko wa humelelisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Matlevu la hi hlangane kusuka studio 1 a Giyani Munduku hi ku tisela wun'wana nongonoko Afrika wa vulavula mbala siku lerinene dzumba la mina wa landzela na Ike Ngoveni handle ka sweswo n'wina yana ni mahlweni mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM hi tweni mahungu ya misava hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwana tata.